Sanibonani babukele emakhaya. Lokhuluma kwenye bekumele ngidokotha Cembele sicala baba yamathi abaningi la. Ngiyacela ukuthi nawubona le video bese suyayishare kuthi tonke indzawo lapho khona abantu batokhona ukuyibona khona ngoba kumqobo ukuthi kungamuntu ngamunye ayibone noma ke ayilalele lena video kulandzela lokuthi kunemkhuba lengibonako lo into ngithi sinetinyanga nebabholofiti nebathandazi namageza netangoma lo ungasiko kahle kakhulu kade la indzaweni leqhuma. Nine bekunene umuntu maketa la kithi asuko ahluphekele usido lo muntu lo agameli bese sesiflexa ngaye noma nangabe asimbekise sokulapha abantu banenge bakubhadela imali lemali sinenge wena leyo mali siyabhala ushutha imoto takho uyadiveta mine nana imoto nayi idulile ibalelo kubo 2 million noma kubo malini nalama business nawa adulile abalelo kuphi ekube lento ibhadale abantu basitile. Inyanga ayingaqhomi ngentoda kodwa ayiqhome ngani ngemsebenzi yayo. Ungako nje mina uhlelo ukhanze ukuthi ngiyashutha sengiyakhuluma ukuthi ndaba ngisenzaweni lekuphi nakuphi ngiyosebenza khona ngoba lento leyo ikhombisa ukuthi wena uphokophele kusika abantu kopha awuvete ebantwini ukuthi tinto lothengile tikanjani yabaqhomela ngoba lokho kuchaza ukuthi lo muntu lo leyo show ukuthi nangabe angakhona kuba ngakene njani akatibulali. Ngibona imikhuba kulabanye inyanga letinenge ase-KZN dakuphi nakuphi itikuveta lokho akusiko kahle akugqine umuntu akavete imisebenzi yakhe usho nje ukuthi wo njengoba Dr. Cembele sicela bayamahle abaningi uyakulapha lokugula lokhu nalokho veta lokho ukuthi wena umuntu afike utamlapha kulo Dr. Cembele unato tigubhu letinjela litenda lokho nalokho netimbitha letinjela litenda lokho nalokho nesimemento nabo ukuthi aphumbe lenzaweni leso usho ukuthi wo kunento indzawo lentabe ngiyo ngisebenza ngenta nako nekuhlola usho ukuthi ngiyahlola nganako hayi kudlala ngesive bekumele. Siyabonga bengifisa ukudlulisa lokho kuyabangifunako batho ngithiza labangithinta khona le video lena nayibona ku YouTube noma ku Twitter noma kuphi nakuphi ku Facebook cela ukuthi ushare phambili bayibone abantu bese subscribe la page ya Dr. Cembele channel yakhe ya Facebook ibhalwe ukuthi Dr. Cembele sicela aba traditional healer in Swaziland ku channel la ku YouTube channel ukhona Dr. Cembele sicela ukuthi usubscribe ukuze utobona tonke ngidiveka kuphinde futhi ushare le page abaningi basubscribe. Nangabe ufuna ukuthenga sigubhu kimi lesitawuletha imali silethe nenhlanhla sivikele nemndeni sikhona na ufuna ukwelashwa ngekugula lokuhlukene nabo lapha na ufuna ukubethelela ekhaya ngibethela na ufuna ukuthi uqinise ibhizinisi na abantwana ubathola ngabe ufuna imbitha lesihlukene tenhlanhla imbitha eclean tetinzo ushukela tanhlanje utakuthola lo thokozani bomkhulu siyakhulekela egameni lenhlanhla. Inombolo yami sesengelo niyibona kola ngaphasi nangabe uyayifuna noma ku WhatsApp uyangifonela noma ubhale ku WhatsApp +268 76 18 30 35.